Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. APHLCA song atum so cheng thenda constituency along 6 schedule awareness lapen mass joining program ke padupon. Lakha kre troxy so cheng thenda constituency rong mongwe ahawar silim ingti arong along APHLCA song pen so cheng thenda constituency rong mongwe silim ingti arong along 6 schedule awareness lapen mass joining program pedupon lo. Bang so amay along ake hai mensing phangcho ahin pensi mai chari pon. Labang so amay along alohia man pen kachetong dun laki ake hai JI Qatar IAS retired Sangpi Rita Kramsapi akhai Kursing Timung akehai Raju Timung akehai Dipen Rong Pilapen Penang An Party along Ongdung APHLCA song along Klembang Phubang Phiatum Chetong Dun Lapen Bang Somai along Independent Lapen BJP song pen COC Don Trokeb atum APHLCA song along Chepaog Dun lo Rong Mong we pen Jona Sing Tiso KARBI ANGLONG News Nili tungke lahelo alam mangke election le hai dia sante lage notice nang papel long le dia polo nili tum bangke tanon ke election ke hai tum bangke bang hala bongali bihari to mansi fere unak lo kente karbia to mange fere relo non ke karbia to mange eviction lok lo ning hokta ke chengsi nang tum matha thae chok lo ne chok che lo ne bang jot le pualing sita nili tum APHLC tung lage chok che pulo bang la non ka election hai det pen ie man thache bak belang bang karbi rong si eviction ka paprang gante la pen non ko evict to pig gilang karbi la pen inglong rat tompan nangli dadak suteng antara phan pilo nangli message pikang tu neli pul kang tungate la demokrasia tengpen la non election ke bang thujilang an ke APHLC along nang ching bedun et ite hedi nili tunga bahaduri puta kalilo thangda kalilo tala ke theklor logente BJP le pen congress tunge thangda inglong rat phange che hai che rai un elol tunge la si APHLC long nang dun et che plang pelo la hello ni ti ki pugang tunge acha sir la ki jutsi la rongmong we block abang nagon district jokhala mandalong arji dingklu ben BM ko non puan stala KARBI ANGLONG chiban aphan bori eder la kumar la talilu ako election hai that person ne ni tunge la iroyang bang si van that ja potlo lage henopi ka lam lo ke lage kumar lo dakadai doge adai doge la BJP congress tum lo la congress tu husi ke pon bola congress husi pon lo la amunit ke congress BJP ta ejat vet hoente dak abang ke net a problem si alang litum ben pachini lela net abang net ke nang som chok sa chok le rang litu la le net somun ema di unle lage dadai ini ke la BJP dong se chok chelo ke chok chelo mi je non ke BJP dum le chok chelo athima congress le chok chen ta non BJP dum me pe chok det nahi por logente dum claim ke det logente Jakhongni phaikre ke thom arni anarlo por phaike thom apor malompen helmet kawi atuma phan kelang ke pangchimpon ni phaikre ke thom arni anarlo por phaike thom apor malompen dangni ke bek atuma phan helmet kawi atuma phan kelang ke pangchimasai manja police station atum ke dengpon bangso ke dengpon bom ahut police department along klembek sita aron ke pathik ke kado kawe aphan pu matha pon si banghinia police saikhi klembang phu atuma phanta nep check si chalan mate adaya bang tunang koklu Lasi manja solangdo arat ki manja ASI rensing rongpi ake haya phan akero alam sitami chethan pon alang li puson kelang ke pachingbar pon theka pot lasi India aron ke pathek lake komatne police pu along alam avia pot si puson madu asam police atum sitami sonsi klem pon nangji puta manja solangdo arat atum pen chethan pon rinti Gov of Assam State Adult Education Project Bukajan SAEP SI hem number others of Balipothar along SAEP Cyclem Rapid atum retirement kedam atuma phan ning arong pen archoponsi kabidai asai dengpon SAEP along sai ke claim kachepaning ding pen nong nam jume sen pen retirement kachepalong pon saito teron senior assistant lapen monsing teron office pion atum henlo Bangso Bukajan SAEP along Cyclem Rapid Bang Phuatum retirement kache deng dun long pen karchopon amaya long kache tong dun Sonjoy Ronghang assistant project officer APO Edard Bart Malung senior assistant SA Wetson Tiso junior assistant JA Nogen Soikia APO Lumbajong Kubart Pima Lapen Jotno Singbe general secretary HPC Lapen Bohiram Beatum Chetong dun pen SAEP along Cyclembang Photum retirement kachepalong dun thek pen Bukajan SAEP atum karcho amai ing samjen pen pachun pon
Hokon Arleng along Tovar Lang Pondet Aphita PWD Road Division atum Ingsamri. Koilamati ahavar along pen kahilo kilometer pho nahor langso langtuk be arong along Hokon Arleng pu adim along arve ke jangke thi parpik ajoini Tovar angbong chitim lang pondet lo. Hithi kulat kedam kewang atum siksak piklo bonta pini ben nipli pleng det aphita PWD atum Ingsamri lang lapuson pulote PWD Road Division atum saike klemkle ang theksi klang daklo. Inglong kedo aradatum kedam kewang kisung thuna tovar kahino aputhak nonako bata hini aphong arve ke jangke thi parpik ajoini nahor langso langtuk be arong along Hokon Arleng along ke langkidu alang pongmate kalvart align vet kibi ajoini langke the ahut pondetlo labang swadim ke chengsi kalvart kahino ke chengki hithi irui aprang penlo jakhonga chiklo niphai kep aningwe arve ke jangke the parpik ajoini kaike kache helat atovar langke pon plin ajoini inglong ahavar kedo arata tu mate lokhon hanse arong apar degrum lokhiram rong phar arong phangcherop khandri lapen mai arong arat atum koilamati durmi ahithialong kewang kedam atum bike cycle lapen mohendro pick up agari motor atum anta cheleng un epinlu Laso adim tovar hengnodak adim pini anta borpothar PWD Road Division atum thangta saideng pon pelang Lapuson jongsi kaselam thu serak je aphan saideng pon pelang pulotangte se kachelang atum jasemet sungpikpo laso dim non pini penap angbong PWD atum longle or pamera langke pali alang pongmate kalvar line thomba bipon pulote langke thehut laso kaheno avede jiputa kacheleng arat atum pen ningjepon Guwahati University ben doctorate degree chepalong abang phu Dhoram Singh Teronaphan Dipu Press Club abitung atumpen karchodam jakhong ni phai khreke thom arnikang sampor phai phora achidim apor Dipu Press Club mephu borsing rong pharpen japon lensi pherangke abitung atumpen man kedo karbi apo hopen non he jong Guwahati University ben doctorate degree chepalong abang phu ake hai Dhoram Singh Teronaphan karchopon padolo মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই স্বীকৃতি যিটো তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিলে মই তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইটো মই ভাবোঁ মই যিবিলাক লিখনি মই কৰোঁ মই বিশেষকৈ ডিকলনাইজেশ্যন এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মই বিশেষকৈ লিখা মেলা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় এই মোৰ লিখনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মোক এই স্বীকৃতিটো প্ৰদান কৰিছে মই বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ এনেধৰণৰ লিখনিয়ে আচলতে আমাৰ যিবিলাক উপেক্ষিত বা যিবিলাক মাৰ্জিনেলাইজ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সাহিত্য তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ যিটো নিজৰ মতে তেওঁলোক নিজেই উপস্থাপন হোৱাটো বিচাৰে সেইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মনোনিৱেশ কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ শলাগ লৈছোঁ স্যার আপোনাৰ লিখনিসমূহৰ ভিতৰত হয় আপোনাৰ নিজৰ উল্লেখনীয় লিখনি কেইটা আপুনি ক'ব নেকি বাৰু মই বিশেষ এনেকুৱা লিখা নাই মই কাৰ্বি ষ্টাডিজ বুলি পেলাই 4খন গ্ৰন্থ উলিয়াইছোঁ আৰু সেইবিলাক বিশেষকৈ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ বিশ্বাস পৰম্পৰাগত বিশ্বাস আৰু বিশেষকৈ মই অথনিও কৈছোঁ যিটো ডিকলনাইজেশ্যন মানে মই এজন কাৰ্বি হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত কেনেকৈ মই কাৰ্বি জনগোষ্ঠীক মই উপস্থাপন কৰাটো বিচাৰোঁ সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মই লিখোঁ আৰু এই 4খন যিটো গ্ৰন্থ ওলাইছে সেই 4খনেই এই এনেকুৱা বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে লিখা ইয়াত বিশেষকৈ নতুন কাৰ্বি লিখক লেখিকাসকলে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ এই সম্পৰ্কে নিজে যি ধৰণে প্ৰকাশ হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকৰ লিখনিৰ ওপৰতে বিশেষকৈ কাৰ্বি ষ্টাডিজ এই 4টা গ্ৰন্থই বিশেষকৈ লিখিছে গতিকে এই 4খনেই মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ উল্লেখনীয় কাৰণ এনেধৰণৰ লিখনি হয়তো লিখিছে কোনোবাই কিন্তু ইংৰাজীত তেনেকুৱা লিখা হোৱা নাই